isni bakali ngwasa me enda mandu ni shan kosnyak male anong roisni ka nur online TV channel an walla e shan ka jandang ro wide diok ka pai wel ron kin dang ro wide jandang ro wide DH ban general update ban je link jan live video me right content ban racha ka tungwan ko che ga talat ka rodien no tin tuok re duaran ki tin tuok re wika South Sudan bana kaling no tin tuok ko kuma spela ayo bani kan tin tuok re which ka kuma kirma yadit ka kwimal ka kan kwi kore ko te ka tongwa nong talat ko rin to goro de ling ban update me ki report me ban je linkel no ka ta dana gor kono de korwani de kon kalinga je ko te ka to gor kono de kon ka ngach dobo mal ka je ke dobo no koro kan ka je ko ngai kon yal no tam be be long mi motana te ka kor ka target ni kono ko target ka ken kon kono shal ken nori bane update me very important update bana jeling ban jeling ka kuma spela yo ken yam bana kulo waka tin ko ken men bana lat gwas me channel right check kwi na tenelu yet take message misha gor ramu kwi na tenelu yet jen Jaramadana la Kuer ki deputy chairman men gur Dr. Machaten. But right now Jaramadana la acting chairman ka kuma spilayo. Ramu Queen Nathanielo yet Jaramadana teme men la Kuer ka kuma spilayo right now right corner. Ka Sudan People Liberation Movement in opposition ka spilayo. Gwasa me te ga jo me shakula lat ki me cha gor Nathanielo yet me gor kwala nywa ya kel. Nathanielo yet te ka ne teacher kwan honorable o yet Nathaniel Perino ka changa dioka jok te ka jo me cha gor chela do ne che senior officer ki kwardang diok te ditere kuma ka Dr. Machara kuma spelayo teacher kwan ka chaga las ka position to ditere which ka South Sudan. Ramadan and kini de kone kwany gwasa me en Nathaniel yet cha kwadang diok te dit cha ka kwany kan kwara to be shoot ken baka la dia gwasa me na me misha release ka Panyija TV, Panyija television and alla jen headquarter last pila headquarter ndi te jen gwada na kwa message me kwa jere listed ne dang doctor kontin cha kwanya la ne ti jidini ramaniam Lieutenant General Peter Rothschild cha kwanya la Deputy Chief of Staff Lieutenant General Peter Rothschild cha kwanya la Deputy Chief of Staff Lieutenant General Alfred Futuyo Karaba Jaramala Acting Deputy Chief of Staff for Operation Alfred Futuyo Karaba Acting Deputy Chief of Staff ka kwiten kolat ko din ke kwi kore mana dian gwasa me ramadio dian en chanyo ko mo ka Lieutenant General John Boateng wajen the Acting Deputy Chief of Staff for Administration and Finance ka kuma SPLIO Ramadodian Milangwan Dian Michanyo ka gwasa me Lieutenant General Simon Wesley Welebe Jaramdana la Acting Deputy Chief of Staff for Logistics ci kuma SPLIO ci candidate ci kan ka kwany ka do badana ngui karan go bi kuma SPLIO bagwa ka je so en honorable Nathaniel yetche de mangai ko Jaramdana cha kam blanki te ka power ko be kuma dung Dr. Machar gwada ngo Dr. Machar ngo de ti jenane be je shep ke be jari alika jena lat kon medana no alai structure dana to ko kuma chaje yarne ka gwase dana cha Dr. Machar me chaje yen chinna chu ko kap kane diala konte la bon ki kwar ka kuma SPLIO tu Nathaniel yet kana tana chu korin chu lonko be korin bar jen bare dan jen dire we jen ku kuma SPLIO ko le take jen tama cause me kana Nathaniel yet kan roda bar tel ram de right outside geru de shal ka me Nathaniel yet share yala kon lat ke rewi ka so da ne de kon te right chiga ne tungon ram roje lunga Nathaniel yet ka ku kuma SPLIO Nathaniel yet chi wunwara wunyam nyam ramkel ka pada SPLIO
la kona la no SPLA yo ki ta da na kwa define la gu yino jene dum wore but me dan me da ma char me generate which chede go chi anen cha declare ki no take ji kotoria ti loken ke ti ladu ne de ti chung kan kel kan wer so ikan ngi kel kan wer kel for that reason ne den kon kel ke da ma char ne de goro de change der bere wi ka so dan ngai ken vision ke mission dum da ma char self determination da nan tiga da ma char jen no kan mon ngai kan ring ma char rami mo la ti career da nan chalat tele je bungre tere ramo kwanya ko je ne ran duar nga je na kwale ni da ma char ne tin man special no ten kon do ring ma char mala la je na la kume la kwela we kamera da dien ring ma char che gori yo gor je no ba kume ba je yalika je do bra la na la ka kwanya je so right now chan me chan jalling kaler dan inshallah na tinelu yet eno chicken kwara ko kien ke je kwara ko kien che nyom kwanya ke de yente ka ngai kamandana le roda so na me de yente ka ngai tin kamandan inshallah mara dien gwaze me lera balat gwaze me chen me breaking news and breaking news me bere wika South Sudan Unity State kabintiu IDP camp like internally displaced person lanwer content ka IDP camp che jojen gwandu ne na ke warga mi chagor warga mo warga mi chagor Ramadan en la kuer gwaze me gorjen odde larje but wache jojo gwandu ne re kem ka la IDP camp wati gane de cha kwany te la kwar IDP camp ne ko ne ka de ko lar shirga refugee camp ko ne de ka camp ka unimis we mean that chicken jiwich tikare camp ko ngai kan te de ra tong mi che go dong de na gare jim kir mi yadit so chikan chu nong ne no bi te ka camp baroy na cha jojo gwan wo ne ka Unity State ka bintiu IDP camp wati gane de cha kwany te cha appointed na rar tishima ji IDP camp chikan te ka camp but waga kwanyara kwera danan kaf man kaf Unity State ka jom chalat gwaseme chala do ne chawar ga chaja gormi cha ta dana chana cha ka point ke je kini dang diti cha point re which ka IDP camp karamadan na kuna point Sultan Joy Mashar ka bintu IDP camp ka jom cha kwen gwaseme baje kwen ye on behalf of Bentiu community in IDP camp and especially community, 5 sector do hereby express and announce our rejection for the appointment of RRC Director, Mr. Yen Root and confirmation of 5 sector leader as a camp administration made by His Excellency the Governor of Unity State, Justice Riek Biemtop. Justice Riek Biemtop jena wati gane di cha kwany nara tibdi bina kwarka IDP camp. Cha kwaro cha ga kwany jen mukule la breaking news ko ngu mi ja governor ko be involve ka IDP camp ko jen meke nega la tokchi gane le ka IDP camp de ka tarar. So ne tere camp ka IDP camp ka kan karodi and orien kuin kwarieno cha de ko ni ka kwar weje dana kule la governor. But wachi governor she interfere ke warga mi cha gor ka chenyan dangra yude kel ka paiwel ron kin dangra yude jan dangra yude dich cha mena ne chala ne gatin content cha kwan cha kare jak kan dial ko cha na cha ka kwan tibila kwar ka IDP camp chere go tema an host community kan de na kulo kwan ne de konen no wi ya roy je ne ne ster ne de konen kulle te ka IDP camp pan ken kan de kon dong de kwar ken de kan kulo kwan so cha Ramadan la kwar men kap ke governor Riek Biemtop cha warga cha je reject cha jogo no tele connection kan IDP camp ko jodan chalat gwasme cha warga me cha jagor en go tele je longten cha gor cha je tan ne ti chop ke di gwasme chu ken bakalaten warga dan rejection letter cha go Zakaria Mut Thomas Lam sector 5 leader cha tan Garador and Michelle Kai Kwikich, Sector 1 leader, Che San Bani, Gawar Poch Lip, Sector 2, Che San Bani, Gadet Chan Machar, Sector 3, Che Tan Bani, Jalji Misro, Sector 4, Che San Bani. So nede ti dio ja kade kontin cha order cha tub querne
kwerni justice Rick Biemtop me roy chala no to chene ga cha kwante de IDP kam de ka roy ken so na me tele connection de jangai kon diale na me awar gam share jang mi chichat ka do badande na roy ke je ko sen kem ken kume chicken mat ka jo dan in chala but te jojo gwani me dan ke jen mi shina brare kem ka chikon dialte ko de shi to chikon kenen me china brare kem ka do be dan e kwa dat ma cha kwa je demanan wo jen de je release ki de jelon chikon me chalat kwar unity state cornen ne te konte chi bra cha wo je men ti chair ki nye je no ken shi ka wo ka siase e ko cha ne de konte la ji witin te kai dp kem chi ka brar chiken ta da na gor ken de da kam cha de jelon ki jere ti jen chiken bla da gwike so she point en kwar wa che look jen kulu te ko ga de lo ka got ka position ken ala nye katel ka connection connecting content ka kem so na me michor nyoko leni tama but cha rejection letter cha gorken ano tela IDP kem kana quer governor tele ke room re wijin binimi na me mi chalat magor kon dialo de kon tika ngitin na me da lajen ka kwi kamandan en chalat re wijin binimi chana nyogo jien gwase me rain kamandan le rode tema la kume SPLM ngure te rolka union tongwan donc chana message me chana jekpan en do badana chawarga chaje gor keje ka kwiwut ko mishal ke nyal deng nyal become an issue ki chalari kan tam mrai kone chalari ka kume self ke ma yadi ta la kume SPLM pinkin ma yadi shin chatigane tongwan to senior official ka kume kin ma yadi tiche barar atlat ken no man chala de nyal deng nyal iche dwerche jalat ka joma chalat gwase me chalat no nyal deng nyal gor ke jeno jende je yen mi je ke je right now ka do badana chalat ko shi SPLM shi ken nyal deng nyal shi ken dismiss ta dana chalat ke jeno ne shi kume amaro ke kirma yadi cha corruption cha jalat shi kume amaro ke kirma yadi jen che lugo no by election ba jalat shi kume kirma yadi che lugo no jen baterarien mo bu kwerbi jek cha gor jeno jen be kwer be je kep korode kel ka gwan mi mo chi nyal deng nyal che war gam meten ka pin dang wal badek che jagor so no mo cherik to wan che gan no ngantame nyal deng nyal gor ke jenu na roi ke je chi jang chi kanono bi ko roi ke nyal deng nyal ka jo mi charat gwase me chara do nyal deng nyal ka chenga di jala run dio je ben live ben ke video ba ji interview janken ko janken loken manana chala de nyal deng nyal cha jogo no jin mission dan le gwase mo le mission dak machar kotin kwa demand nyal deng nyal ke kentin kon la dak machar ke anu a unified force alat ke je permanent constitution ato ke je anete kon de la refugee ke loy ke dewich anyok one last thing gore jeba and go the national election de jalat ko these are the requirement in content ba kun haje no South Sudan a democrat country otherwise gen a dictator country ko right kan na ka bom ko kir je kulti grundang de 20 years ka power tele michiro da latin so right now chagu jeno nyal deng nyal bala ramimo mi ba chol kume bachi kume jang dial charin maratema gor kono bikan nyal bikana convince ko be nyoko lunjo ka party SPLM ko tema cha joje no she kir she expose ka kire cha gor no ba je expose janken jan do badan le ngaro din geje ban nyal deng nyal jene cha get tired ko tema la rama ma wo ke senior official ba je wo lo ro ban ka tel dur mi chalat changa kel mi chalat din ba je yor tongo mi che wona mengu chikana nyoko loy gwazan ba ka message chikana gorno nyal deng nyal jin mi ngi and wo which ichete ka corruption angu me kan ben ka evident nyo do chi which corrupt and then be blood ka parliament ko ram ke le members and gwat money ko nyal deng nyal point jena kwer le letung one so mi chene me mi chodo la right now ka queen nyal deng nyal ka ta dan len wan ru din ke je goro de ne dial de kan te ka ngach ka manda an le roda shana ben gwase me ka kore tin kont lat ko rin kam kume Dr. Machar kene kuma kir mi yadit rwandi yallin kon kati chategari to ngwan long tachare en la ngai kona gwanu reering titi o de sos dandera gwa batig ni de kwaje le lok netin kon goro de sos dandera gwa nyer ka ka lok ka gor ga jano ken de ka dwech ke de ka nak ajan do badan de tin tamam right kona shi international community kika ngwang chirmana ngai kona ka kwi kan koro dialatine
kan korte ti chala dunwo che tigre tu ngwan ngi chari en la tingai kon diale reading the toto chi litchi ka tuok tin chere mengai kon dio japan sha lieng no ne chi SPLA IO VIP chi ka gien ala VIP protection unit chi ka gien ne ka chenge dan ka bi gwade dan chi korche tuok tin kam dien karodian ke de ni SSPDF ko en bon mi ne bon mi chama tubun dial tigatin chala ke VIP protection unit so gwade dan chi ka gaktin kenyam gagamo before that kan ko ken chaka lat guardian la ka jugo no melero de wiki juba tel mi yang yene tel manang yitin yene de konti la force SPLA IO tin re bun ka wana men tel manang ye ka do bodanen cha da kuma cha cha yen ge ki lo ka je chugo chubiet but chetega kel mudong chiko wo ga gwad mo me bigo kula dak pinga jamone me che to gene chika dak pinga kwichik kwinyal captain gore nyal lieutenant gore nyal jen gwadan chi do tokten chwa captain chwa chunak ramkel ni wena mo gwadan to korten me dak pin ko kor jugo me change me chi do togon wena mo joje no sha ne dangwel ngwan chakan 14 people chika tiggen kana bat ke jen kwichik gamone are ne to ne dang badak ke dini SSPDF ne dang bakel ke dini SPLAIO and where mo shuguru din churet chu SPLAIO chu jen ke bondo din michal ke swa ala pad michal swa chu yu jen ken chu kan chu ka bentu shop din ke United State and winemi kan ne ke shop din den chu to no ken chu aka mak dini SSPDF ko cha ga jugo no na wen mi chi ka wa ka chenga nyam cha ka doin mai kan kan lo ko kan wajel kan ge jibone gwada dan ti ko tok tin ka abi so from there you can nyoko mo kan ka chenga den cha nyoko mo ma ka ke dini SSPDF and then ti ko mo cha to mi ji ko cha to ko chwa general kel ka general SSPDF ke din dang waro chwa kan na ke je kel so ka chenga do den ti ko cha to ko je ne tigen dia le laro riudien kan wer ko na kan ne kon tere yike bintio ko United State ne kon ci jala ne kume te la ji aspelaji so na mabo de ko lar no ring dit ka kon wer ko ne ti liu kan ne kon kan wer panken bado ko ala use the regime kir me nang nan wer so chicken dier ka mana le road so mi ci to ko yu jien ci ko wa so jen gwa da na cha ka mak tin but te jojo gwan wona na pan ci ka chub ka destination den dan wukatin cha ka lur kan kan wa ci ka long dor ci ka chuptin antem right now ti let kan ka wa kan ci ko long cha ka lur ne ideal ci ka jo dan cha lat ko ken kan ci kan ci ne kor ci ne gor ci kan din ka ngok community ci kan ka lar te lo mi di lon ko cha ka hostit cha ka nyorne anyoko temme ci kan bul nor community ci kan ga nyoko miler kan ka te lo mi dit ko cha ka nyoko nyuri atel kor kan man gor ko ne mal kon ci ne kor ci ne gor bat me de ne ro da gang ba ro da dil gang jen do badan en latke kuma espelay wo ngai kon diale cha kor cha je gor ter ram gor kor ke gor kono so sudan batte kamal ala mdn jen ne madan te ke dak ma cha jen ne kor telen benno but me dong de na bena ba kon benak we have the right to defend ourselves de rande ro da gang de na ren gang jen latke kuma espelay wo mi sia ka linka all the information it kon kan ka jak outside tin la linka ke bla kwa public media la kon diala ngeje no ken gang ken rodien chere mangai kona kada togan dial katin kontin gor kuma espelayo de malder tin but tikin my yadit is not ready to accept peace so na me jena jak malko bele long no chitka mengai kon diale en kume espelayo gwade dane ma katin dor shalko mo bintiu ci kon diala ngaje no ci kor mo ci tuok ka doron chalke short chair group kana kanti gwade dane ci kor me ci tuok tin no me cha spela yo force cha kamak ken yam kan goro de koro moderato but ko cha tegen wer ko ken ya kok chicken we chicken wer content wana mo chicken kamak jan gwada dana kwane dang wero ko ala nektin tila de ni SSPDF ka chiram kel mlan wer chi yede nyoko jentin commander major galwa dup no ramkel galwa domnyir rammo mangaike wajen cha jik pin jele ke be ne police ni ala bin police kon jele ko ken jaka ne we are nyenya ne to imagine jin kwa ka ji wonne ne kun ne to mogor kana mal so this is what happened there so jenta dana chi maru den lat kija so on tamo right now VIP protection side chi chu gwa dana chi chuptin cha jo mo cha jo kwen
gwada do diana ngori tin western equatoria chere mangai kon na gwada mi deni espela o katin kene deni tin chalka tin right ke wuri chalka mesirilo kan charen marre wichin binemi lo kane tin tijalkel ko bi nyin ke regime kin mi yadi ban men pente dialati ko bi kuma espela yo bika wokor ki bikan chonien bikanater waken gur kane jeno reng machar kon fail mu reng machar we fail bi konkor bana jeling rewi ke so Sudan ko kene reng machar kana kon fail en do badan en men kwaje luke je ko ci kon ngaje no changan wal jog dien epan chang wal jog dien keluk gwan machine dial ci garwaitin kan mu reng machar waje yen ke kai ko ne ngake je ne kai kele ne me siyasa chawgi je no mu waje nangre re ka do mi shajen and then so Sudan betika kor ban mu waje lugo gwa bina nyog lu ke direction adana gorke ba 2018 peace agreement ba nyok kami kwaje respect ke lat ke je so jo me der la jo ndana gorno de kono ling ke jen kor gwasameni bana jegi yo gwada dana don ci konti ke another information tin kon lat karodian ani biya tagamal bana jega le radio ci je pero jeno jin bi channel bi support bi subscribe ke bi notification bell bi je twan